Guess what time it is? Ngiyabona kanti 6:10. Mungazi ngasho kusekuseni hayi. So kuhamba abanyana. So I found out you can go check out the other videos lapha ku page ubona nasenza nifanti. But today it was like slow day because nabona imvula isistable but so athi nje sishayitiye nyana ngoba kunama load shedding yabo. So manje kusekuseni sesivulile nokusekuseni le mvula le izolo iyo le yenza ama load shedding yabo. So sazama ukukhipha lezi zinto nyana. Sishaye ikofi nyana before sosibana. So sizama ukucheck ukuthi damage le mvula so yabona nokumkhophi